Hei tērā wiki, tūai te whakataetai haupoi Oceania Cup, no te ahiahi nei, I wehe atu ai te kapa haupoi wāhine Māori ki Fiji, mō taua whakataetai. He hiahia ki te kapo anō I ngā taumata ike o tērā tau. We definitely want to defend our title and yeah, that's what we're aiming for when we go to Fiji, yeah. Koe nei te tau tua toru kua karapinepine atu te kapa nei ki Fiji mo tēnei whakataetai. Aha kua ko rātau te tīmatoa, kua kōhine haere ke atu te hanga o te tīma nei. Ko te nuinga kai raro tonu ake I te rua te kaumātahi te pakeke. Engari kāore te kai whakaako I te āwangawanga. They might be young in age, but these girls have played, very high-level hockey over the past, year at least. I'm just pretty excited to see what our young kids can do. Kai te pērā hoki ngā whakaaro o ngā kai tākaro. I tēnei wā kua hika ka katoa ahau. Tēnei toku wā tuatahi no reira o āhua mataku ahau. I tū te whakataetai haupoi Māori tuatahi I te tau 1994, mai tauawa, kua tipu te hākinakina nei. We've come a long way in terms of our own infrastructure. Ahakoa ko te mau anō I te tohu toa, te whainga o te tīma nei, he tirohanga anō tā rātau. Te haere a tīma, I raro I te mana o Aotearoa, Māori. Ko te mea nui ka haere mātou ki te whakanui tō mātou Māoritanga. Ka tīmata te whakataetai, hei te rāhoroi. He tā Gardner, te karere. Nā, hei tērā wiki, ka āta whai atu a te karere I ngā nekeneke hanga o te Oceania Cup ki roto o Fiji.